Thengpi kang hua tumapan kohora sabbe chalong ingnam rai kom sai khia tumpen kenep dunlo. Hello de Bangalore along kisu de kang kang nipon. Non along Karbi Anglong Hills district and district para bengai kan haya por KC ang sampai apa KC district community and KC district limban soni kang kita kan. Tengki kang hua kohora sabbe chalong ingnam rai sai khia tumpen kenep dunlo. Karbi Anglong lapon tengki tengki lapon klik sentang kibon atu ni an tengki ver jang klik tambo. Lason tengki 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 pon kohora kore saruhan na kapalo ingnam kom sai khia tumpen tambo pro ingnam rai sai khia tumpen ni tayo dha pi tengki konlo. Lason takai ha ala es de optisi na nai ke joben es de optisi twit es apunya la ingnam rai kom sai khia ala tengki na kom kiti ral news ke joko abit kiti ni. Hoy lagi tiba mi ko pai em busante dun karbi belum dia mengali itu mari mengali kan naik kadang apa karbi mari di bukan biasa tiang di nusa puluh hoy manu jaga masih itu kami institusi bisa komo karbi no ada kami hapus imonte ponopis bersama sih hoy dia amin dari itu kami koordinasi disu Pernah kita kayak bahas di kota hoy ba itu dia saya ragukan terus amar itu bohia itu kami lu rakat ya itu amin tuh Kemilog de kebo den ka helu ka jana Bangalore along isong kepda puta ahema tumpen lang kemayang nipon. Son sikuli constituency ke parlo BTP korna kli along komol inti ahem kibo den ati swaso ka jang inti pan pura Bangalore state along ka sonda dam ji aphan thang ni pai kni an pen baro. Bon ta Bangalore rong supi kele sai sonda dong ko alang komol inti bang men ke su cholong ajo kisung tong nang kolong alang komol inti aphan non maki ajer po chera chitosi kisu lang pon bomlo. Nasok kisum ki pholok pen ajo ahem asar roplin terang pi pen asmar dang hini rumah prongno lasinon komoling ti ahem kachibang japhananta tang tamati dihin ana kadure tektik an pinno lasinon ki singapore Karbi Anglong aki ha doctor ram rong hapin MAC kangura kili MLA dorsi rong hang tunang ra bek thapusi komoling ti asar roplin terang pi pen rong asar tum pen kan kemai lang tuni dipon lasi komoling ti ahem kachibang japhan nang ra bek nang chipusi kan kemai lang pen batai tuni dipon lam kirap ke painang jadi mati bank of Baroda account number 21658100023289 customer ID 08C090820 and contact number 986469559 rapid 6901426399 kirap paliji pulte kirap tong konti kusi alam tumpen tachini po This report publicly Karbi Anglong. Tapi larak cuni dia dong. Nanti nanti mana ini pakai pakai pasti kita ambil lokal. Jadi penting malam saya kalau lawan pen nanti semua di tahu komodi paling komodi krai itu nanti nomor dari ini. Ambil nanti nomor curi nomor lain. Ambil dengan itu itu pen ambil nomor. Itu dengan kita nomor komodi nomor jual ini pindah. Oh macam apa? Amasing kita bisa pen mangke itu pada itu. Enggak itu lebih kalau kita dapat itu yang macam. Selain sama ada penceng. Pin yang telepon anani. Dokter kita mari tum mana sah. Hai mantan kita itu supaya kita. Karena pasti tum cuni. Alih alih kita komodi macam aku kita ini mana kita mana kita ini yang lebih mungkin contoh. Lagi lagi itu. Nalam Karbi Anglong biasa nanti district and district parna bona dek hang do hang por KC dum tang samri atta KC hang district committee pen KC district bang ni kam se ka chakla KC district bang pen KC hang district committee atum chang MP amosin chula pen CEM program rong hang ami himmi ka ko upiya ti kan ko maploti non alom des janta hills district and district apartment Karbi Anglong arup nang dek hang do hang por beta bidera pitami im Karbi Anglong pati arum nang bidera pat pusi KC atum pen pachini pon mati Karbi Anglong lebih kaya akan pindah makuta KC atum mapan patun padu di sektor padi Karbi Anglong. Kita mang itu ada Karbi Anglong mikaya non la MDC klik go so klik pen kana west Karbi Anglong boga kan aru kita kan kuansi aru sih benar kita so pepe mah itu kita kan kita so press media tapi so kan di pon so kan kan kita yang oke saya kan ini ya ini kan kita kan problem apa yang harus itu dah adimak so saya kan kan jadi gua harus terus ini sampai tinggal kita kan oke sudah kan ang gua kan kami dah so ini dia so aku tak nak kan nah so kan ini itu ini ini kan so ini oh ya yo lang tu ini kan aku satu loh ya siap siap bilang bilang kami pi la pen ini ya aku pi so mate itu mah MP lang tu hanya aku ini sudah so atai lang tu macam kan Lakan gimana kita pernah